إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Miyausitan usikum yang una agyang ko to pad ang mga pamintuan o al-mujarrad al-thulathi mipraraksyan so al-mudari. Manto na ipag-usayin tanong na so ikalima pamintuan o al-mujarrad al-thulathi. Sekanyan so fa'ula yaf'ulu. Ging ikalima pamintuan. Ma'ana bidhammil 'ainain fihima. Ma'ana sekanyan na depanan so duwati mana 'ainian fihima siku fi'al madi siku fi'al al-mudari'. Nalangon madadapan naging kaiya mga ainul fi'al yan. Ay ibarat yan na lagid o sharufa yashrufu. Ay maana sharufa yashrufu na niya ka puro ipangkatan. Maanaw no to. Yashrufu na ipakapuro yan ipangkatan. Ipakapuro sa pangkatan yan. Hasuna yahsunu. Ay maana hasuna na miya kapya. Yahsunu na pagkapya. Aging kaya matatagusay sa aging kaya tuladan na ayamana na hasuna khuluquhu. Miya kapya so paparangyan yan. Wasuma yausumu. Ayamana wasuma yausumu na miya kagwapo. Yausumu na pagkagwapo. Kapag na miya kataid yausumu pagkataid. Mimbalu ya manisan yausumu pembalu ya manisan. Yamuna yaimunu. Yang mana yamuna naging uto sinuerte. Sa uto mapmaanan yan. Laki tigiran. Niya kadakal ikamapian. Yaimunu na pagkadakal kamapian. Pada kasabutiron na yamuna na piyakam barakata. Piyakam barakata. Ay mana na piyakadakal kamapian. Mubarakun alaihim. Ay mana yamunal waladu alaihim. Mana na miyakadakal kamapian so wata siikiran. Mana na swerte gitu isa katimlihan. Mimbali swerte swata siikiran. Gitu isa amana yamuna yaimunu. So asula ya'sulu. Na mana asula na miya kalamak. Asulal kaf miya kalamak so palada lima. Ya'sulu pagkalamak. Pada maanan yan na asula na miya katilak. Asula miya katilak. Ya'sulu na pagkatilak. Lauma yal'umu. Ay maana lauma naging uta miyatilaka. Miyatilaka. Kiadaan sa paninindig. Mga lagi dito. Kiadaan sa daamarat tabat yan. Yal'umu. Lauma naging utwa. Makapmaana sa kiadaan sa tindag. Makapmaana sa mirataratan niya data. Igarakuan naging lauma na dip ni makapmaana sa miligto. Suranga o karoma. Ay man ito karoma na yakasakaw. Mimbali ang maginawa. Lagi na mana miyakaratay adat miyapikto. Miyatilaka kiadaan sa tindag yal umu mudari yan. Sumambuso jaru'a
yajruuna mana jaru'an naging kami akawaraw. Yajruuna pagkawaraw. Pada mana niyan na jaru'an na yung kutuwa misrakan. Yajruuna misrakan. Ay mana jari na kita masarakan. Jari'un. Sarwa yasru. Ay mana sarwa naging kutuwa yakapurusok pangkatan yan. Yasru na pagkapurusok pangkatan yan. So ganyan kaya mga galabak na ada mambu ilain tanos so mga ay mana na so kabubaloy niyan titagumpia aguso kabubaloy niya na sasakit. So sharofa na salim, so hasuna na salim skanyan, so abwasuma na mithal wawi, yamuna na mithal ya'i, asula na mahmuzul fa, lauma na mahmuzul ain, jaru'a na mahmuzul lam, sarwa na naqis kasi matataguso kapo sa harful illa siko kapusan yan. Walam yarid min hadha al-babi ya ilain illa lafzah. Datigyan amya aloy sang kaya puunsang kaya pamintuan. Aya ilain ayam anan na so ya so ainul fi'liyan na ya. Inun tasi kulapya tasatiman. Datigyan amya aloy unsang kaya pamintuan ya so ainul fi'liyan inunta na so sa timan lapiat sakanian so hayu pagilang naging utwa ainul fi'liyan naging utwa ikadua batang naginang buim ya aloy sang kaya pamintuan na fa'ula yaf'ulu askanian na ya ilain naman na ya so ainul fi'liyan hayu sara da hayatin ay mana hayo naging kutwa mimbalis kanyan mimbalis kanyan na mapya ang kutwa betadian ay mana na giyong kutwa miyakapya ang kutwa pamaku kandiditaran o di na pamaku mapibunta lang kutuwa kapkila yun rupaan yan ito isa mapmamaan naging hayo naman na mimbaloy mapya irupaan wala ya illam wa huwa mutasarrifun illa agu depentin utuwa mialoy sang kaya pamintuan yaso lamian wa huwa mutasarrif na sa kanyan na mialin ito adban na miya to na ya asulamul fi'liyan ugay na mutasarrif sa kanyan ay man ang mutasarrif siya naging utwa miya i'alal kaya sambiyan subatan yan inunta saging kaya nahuwa gin kaya nahuwa nakapakasalayan na nahuya Ang sabab si ko ba sa Arab aqaida basta asuya ya na mauna aniyan sudapan si ko galabak basta aya mauna aniyan sudapan si ko galabak na kesambiyan suya sawaw gitu isa aqaida taraging nga nahuwa na yakapakasalayan na nahuya na upagili ang kaging kutwa na pakasalian na kiling kasi ko masdar yan kotominan nuhya kung sa giyang kutwa masdar yan ismul masdar an nuhyatun amana nuhya naging kutwa akal tigtanong pamikiran amana nahuya naging kutwa mimbeloy apita manan sa kanya na malantas si pamikiran gitu isa maana nahuwa siko kaya tasrif yan na bisabab ro na wala mudha'afan illa qalilan nagdap na mi alusagin kay pamintuan mudha'af
Si ko pada ka kitab na mudha'af. Saya na kapag mudha'af. Inunta sumaitu. Pama naging kay pamintuan na ala wazni fa'ula yaf'ulu na maitu mi alirunsu mudha'af. So syarurtu amana na syarra yashurru syarurtu musallathur ra. Ayama naging kay musallathur ra. Naging kutwa ikatlo ang kutwa ra'yan. Musallath ar-ra. Ay mana syarurtu na miyaka rataku. Ay mana miyakap mana sa miyakap rata-rataku. Gitu isa mana syarurtu. Yang ang gilab ka ko sa marata. Isang na mana syarurtu syarra. Pada mana o syarra na miya maawing. Syarurtu. Miyakap pa maawing ako. Sumambuso labubtu pada kabati asina labubtu agu labibtu bidhammi al-aini wa kasrihati. Gula lang ko kada panasiko ainian agu dibawaan so ainul fi'lan. Sama nutong nagi na sulabubtu na adna miyati ang kumangarab labibtu siko kapke linalinaging ko di naging kutwa basa iranon. Si ko di kang basa mga Arab adna miteron si ko mga fusaha alabibto na adna mitero na guminirawa labubto. Na pumako aya kapakay sa saging kapamintuan ang miro ka labubto yalubbu. Labubto yalubbu. Na wakasriha lasukman so kadi dibawa iyan na ayam mudhari iyan na yalubbu. Pamana labibtu labibtu alabbu. Labibtu ay mudharian so labba na mudharian na yalabbu. Kaya piyate ko sa taol marbuta taol fa'il ginggata saya kagiaan katukawi so bari saging kaya duti para makambulag saging kaya duti man na labubto na aya upamagumiraw ka labibto na aya mudhari iyan na yalabbu bifathil ain tigiyan mula lang ko kadita sa qainul fi'lian la ghayr sada salakawrun na aya may sabut siya na so mga mudha'af saging kaya pamintuan fa'ula yaf'ulu na kainutan. Wa hadha al-bab lil awsaf al-khalqiyah. Giti nutua pamintuan na paray ko mga rupaan si ko pakasal o kaya panga kiaden si ko mga paratubuan o mga manusia. Wa hiya allati laha mukthun aging kuta mga rupaan aparatubuan o di na pakasal o kiad na kutaw na dito sunganina ada nakapkatatapian sa iko manusia. Lagi daging mo tayo may ibarat no aso wasuma ay man na wasin matay na kanabono to pimbabagua ka anangas kaniyan din na guwapo. Lagid man buhasanon sumapya na anangad no to sa kaniyan na mapya. Gitu itigin na adin tigin no to kapke maintain yanon adna kapke istidin yanon sa giyong kutwa mga rupaan. Ikadua na wala ka an tuhawila kulla fi'lin thulathiyin ila hadha al-bab. Bagian ka tigian alangon bagian ka kaalinang kakulanguno galabak at loti man ibatang sa tagun ka sa giyang kaiya pamintuan sa makapenggugud sumaana niya makapenggugud amataan na sumaana niyan na pembaloy al-garizati fi sahibi pembaloy al-lagid utabiyat pakaasal kiad na si iku manusia si iku sisipaton si iku kirkon ay maana na sulangon o mga galabag athulati na kapakay alusod na kasagin kaya pamintuan sa ayabid na mapanggugudian amaan aniyan na
lagid umimbelis kanya na giyuto tabiat yan. Ay man na giti pakaasal kya adnaun. وربما استعملت أفعال هذا الباب للتعجب. Agu kadaklan tigyan udina rubbama kesalak tigyan pugusar naging kaya mga galabak sangkaya pamintuan pugusar sa mga galabak sangkaya pamintuan para si kulit taajub yung utakap ka mamasa sa kanabas kanyan pugusara si ikumasa lagi yung utwa pugusaran ko kapka mamasa fatansalikhu anil hadath sa pagkedes kanyan si iku masa diti miap mamaanan niya na pagkedes kanyan si iku masa akagya agyang kutuwa kiya tagwing ko ni mananawaso magyang kutuwa miya katayd na andenged nutuwa matayd sa kanyan sa dataro kiya daan sa masa agyang kutuwa kiya tiruang kaon nagyang kaya miyaw sa itano saya narakaya ada nasabut yan si iku sarf sa kapakay kuan tano ini pagilumuan nagupanguman si iku ilmu tano. Sa importante nakiato kuan tano so ikalima pamintawa nagito so faula yaf'ulu. Ika na mapamintuan na so fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu ay manana bil kasri fihima. Ang lang ko kadibawa si ko ainul fi'liyan si ko fi'al madiyahu si ko fi'al al-mudari. Ibarat na lagid o hasiba na'ima yahsibu yan'imu. Hasiba yahsibu na'ima yan'imu. Na papagili nga so hasiba yahsibu na lagid siyan sa baris. Sa mga ito na si imalusod sa gingkaya paminto na kanabas kanyan hasiba yahsabu sa lakaw mambuto pamintuan. Ay man hasiba na miyakap man sa dhanna. Ay man dhanna naging ita niya antapian. O di na ayaan tanganian hasiba. Ay man hasibto ayakatawi koron. Giti man hasiba. Hasiba naging utwa piaginantang yan hasibu na paginantang yan. Na'ima naging utwa ikakalimu inikalimu udi na nyakad ke pamikiran yan. Yan na'imu naging utwa ikakalimu. Amana na madak lagi ang utwa kamapian yan. Maap-manap naging gaya na'ima sa niya kadika so pamikiran yan, yan na'imu po kadika so pamikiran yan, maap-manap naging kaya na'ima sa miyabalis kanyan miya kadaka lagi ang kutuwa kamapian yan, yan na'imu kabalis kanyan na pagkadakal so kamapian yan na miya nang kayo agi yung kay adwut-buti man na ibarat tanong gaya adwuti man na lang na ya salig ino to وهو قليل في الصحيح سكنيان ميقاي تيتو سيكو فعل صحيح إنو دودوتي منا ibarat tano siya ging kaya pamintuan na fa'ila yaf'iluna maino taya maito siko galabak asahih titagumpia kathirun fil mu'tal amadak laya aging katimbang na fa'ila yaf'ilu siko mga galabak asisakit. Insyaallah subhanahu wa ta'ala nagip man ipagatunno ga pamagusahin tanon panitiroona al-fi'lul lazim wa ma la yansibu al-maf'ula bihi wal fi'lul muta'addi walladhi yansibu al-maf'ula bihi pangnintasik Allah subhanahu wa ta'ala malaap kasabut tano saging kaya mga usayan tano sa insyaallah ta'ala na inisibayakan naging kaya al-fi'lul lazim agwal fi'lul mutaaddi ka para mapiaging mutuwa kausayaon na ubad na kinang kayo sa di mga rayag na kapakaya ipkumintiyo sa ipigisayo sa tiyasata ng bu tawi sa diyang ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك